फायदी जों जरा गाहाम सेब गाहाम हाय मान फिरका कायतनो लब लायनायनि बागै ति मिनि ककनो स्रोंलायनायनि बागै हागे फायदी जों अजरावो जों बालके कायतनो लब माने बिसिंतिके जों सिनि बुखानो तियार खालायानो ति आबुनि यागलो कायतनि ककनो जों स्रोंलाय मानदिगि जों थांलायानो हागे फायदी जों बालके जों लब लायानो Hallelujah. Kaito kaham bini kairokma hamzakma paiflaya. So ozora kaham seng magnang kelailaya. Tini bahayna seng kaplay ke kaito ni kok sereng lainai ti kuplung kelaina lainai. Hallelujah. Zora kaham kaito romani bah tangi seng magnang kelailainai. Paripal ke kaito na hambay layan. Father, thank you so much. Nang busuk se kaham. Nang serapsan bagai fan nang sana kibiya ya karya.
hamzakma khairokma enough chini langmalo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nintani submit kayo zorano. Kaplay Jishu ni mong baiki. Amen. Amen. Hallelujah. So, padi tini sang asuk zora kahaman kaba o zorano sang maganang klailaya. Kaito ni kok baiki sang kuplong ang lainay. Abo ni bagay sang zoton elamba kulog layan faidi. Hallelujah. Sang elamba kulog lainay. Norok already know kana title tam sijak. Arawa can sijak. Don't be surprised, dear brothers and sisters, if the world hates you. Hallelujah. Ani kapang ni takok te bukuk song. Haikaba, my brothers and sisters. Aba hakin sautam nay. Don't be surprised ni sao. Tumung no osung sa ni borok. Nono naisler ke. Tumung no osung sa ni borok. Nono hamya sake. Surprise tang ni sao. Hallelujah. Tang hinmale jebrok Jishu Kristo bai kerengjak te Kristo tongma haikeno tongo. Afro ang sengsar hoite kaham response paya naisler mung payo joli mung payo. Tang male jebrok Kristo bai kerenggo abo sengsar bai jodangi tango jokna haningi tangmani bagai sengsani hoite naisler mung aje kebangma joli mung abo nukjago. So tomung no nini langmao bo aba hainangi tongo hungke. Surprise tanang de. Hallelujah. Praise the Lord. Abun bagino jeng aba haikin logo 1 John chapter 2 verse 15. 1 John chapter 2 verse 15. 1 John chapter 2 verse 15 aba ke sijak tongo. Do not love this world nor the things it offers you. Hallelujah. Naidi sengsar no hamzak na bata thangdi sengsar ne aro ni phaimani akbang ma manai khnai aborong no bahai no teineng asuk tamnai ni excitement hai ka ba aborong no teineng tong thok na nita thangdi. For when you love the world, tomung nang sengsar no hamzak na thangke. For when you love the world, nung tomung no sengsar na hamzak na thangke, you do not have the love of the Father in you. Mane no nung o sengsar no tomung no hamzak na thangke, ara sarai ke nukjago akai tor nini bisingo krui. Hallelujah. Nung sengsar ni mane no hamjago, sengsar no hamjago, abuni sarai meaning obono nung lenden krui. Kaitor bai. Tomung kaito no hamjago hunke. Tomung nung kaitor bai no hunke. Tomung nung Jishu Kristo no hunke. Hallelujah. Aboro kuno dino sengsar ni faisingo bo kegei tanglak bini hamjak mung sengsar englak bo kaitor no se hamjak nai. Kaito na aroni faimani abono supo expect kalainai sengsani aroni faimani ya. Hallelujah. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and positions. These are not from the Father, but are from this world. Sengsarni phaimani manai khnai tomung samung abo sak tong thogronani sakno tamne sakni musung te yapri sherani abo haimang.
Hallelujah. Kung sugnani. Kabang ma achieve kalainani. Angse celebrity hay ka ba position sak no ikon hariani position tamo. Hay nang may kok sanay sabo. Nang sayja man ang sabo. Abo ka sungsani attitude. Hallelujah. Abo ni bagay no. Puila ni Bible verse ng tampori. Sungsar naisler ke surprise ta nangdi. Nono sungsani hoite jolly mong payong ke abo na tuy surprise ta nangdi. Tangman nang zoda angka nang truknahan ni borok angka tabuk sungsani borok tay nono hamzak liya. Mane sungsani hoite tay nin thaneo hamzak mong pay liya. Jolly mong pay na naisler mong pay na against ari angka nang. Hallelujah. Nang sungsani liya nang truknahan ni angka amon bagay sungsani borok nono jolly wo. Upuila ni Bible verse sungtam confirmation man Jeffro sung kaito ni ngo sung suknahan ni ngo. Sung Jeffro Jisho no poito klayot sobrahini go shiwo sung suknahan ni ngo. Molbrum ni langmat chini ngi tango. Hake sung tay sungsani hoite hamzak mong at kaham expect kay malia tang himla sungsani hoite kagay pai kya ba sungsar sung no zoso zoli sinay hamzak liya tay. Hake tabuk sung suknahan ni sung kaito ni tutoy tomono sungsani mananyo hamzak go hunke tomono sungsana no hamzak piru hunke sungsana no paimani pride achievement position no sung haini hai khatungoi tongo hunke awo kaito tongmani Maria. Hallelujah. Praise the Lord. Awo kaito tongmani Maria. And this world is fading away. Kubuy ko kung kaobose nang je sungsana hamzagay tongo o sungsar kamawi tangnay. Nang je sungsana hamzagay tongo je sungsana toy nga sake katung kazangay tongo je sungsani position je sungsani pride je sungsani kabang ma achievement rong toy nga sake komkomungzagay tongo abono nang saimandi a je sungsar abo kamawi tangnay jat komori tangnay jat tongya jat abo. Hallelujah. Praise the Lord. But anyone who does what please God will live forever. Piaba zekai to ni musung ma haike tongnai a borok se molbrum ni langma baike kuplung ke tongnai. Hakin nang ba sungsana hamzagai komori tangnai jar a sungsara baksa komori ja tangna nai tongkha nai di. Sungsani position na hamzagai a komori tangnai jat sungsar bai baksa nang boda komona tangi tongkha nai di. Sungsani pride, sungsani achievement rong na nate mana thangte nungboda a komona sungsar bai baksa komona thangi tongka kemana thangi tongka check laidi. Hallelujah. Praise the Lord. Tangin malik kabang borok realize kayangi tong boro basa za. Tongko tikisha na singrade ani oma hai tongko ni sao. Bozaga tongko nini tamu samung pending abo. Abo kaitoro paimaya zat. Abo kaitoro musumao paimaya zat. Bobo hai samung abo sik pending ngi tong kabo. Dene kama boro tongko ani payaku tikisha. Neng ate kisha hente. A komoroi tangmani sungsaro neng bada khobzagay tangnai di. Hallelujah. Therefore, Jesus Christ payo sungsar nini against na nangnai. Apro yes, you are in right position. Nang Jesus Christ aboni bagay sungsar nini against na sengka. Hallelujah. Nang sungsar ni borog yable ke sungsar nono nasle nai. Ke sungsar nono hamzagay to nang sungsar na hamzago means tamo you are still in there. As sungsaron nang. Hallelujah. Gitini kema borok sana ke bolai lai sinai. Ge sungsano borrono thabrari sinai. Against lai sinai. Nasle lai sin akok samani ya. Kai to tamu sungjak ajaga basa faidi. Aw sungsaro tongmani ba sungsani mani khini nango chakri nango business nango thik no tongo. But abo nini identity ye, abo nini sinimung ye, nini sinimung Jesus Christos se, nini nok thai kaitor se, nini pan kaitor se, nini ashama kaitor sengna nangnai, nini expectation kaitor sengna nangnai, sengsar ye, neng sengsaro no tongo, haipano neng kaitu naru ni se. Hallelujah. Praise the Lord. America ni jaga tongo, haipano American embassy India o tongo. Enggak
American embassy o jaga India tongmani bai a borok India ni dangi thangba a borok America ni no America ni jaga tongo Bangladesh ni jaga tongo Thailand ni jaga tongo nini Singapore ni jaga tongo tamnai China ni jaga tongo but China ni embassy tomung no India tongo hungke tomung Singapore ni embassy tomung India tongo hungke as embassy hai ka ba embassy bisingo tongnai borok rok abo India ni dangi thangba no borok still American in tongnai American embassy ke American borok abo American borok no tongnai bo India phaima bai bini sinimung salai jagya nang bo Jisoo bai kereng mani bai nang kai to ni nukungni o sungsaro tongo mane no nang sungsania you are belongs to heaven Hallelujah. Nini power heaven ni hoite fainai kai to naro ni fainai. Nini phan kai to naro ni fainai. Nini joto nangmani kai to naro ni fainai. Nang o sungsaron tongo haipan nini joto nangmani fulfill kai to seklainai sungsaria. So abuni bagi sungsar fasingo kegi tanata naidi. Sungsar fasingo nang sotonjagi tanata naidi. Sungsani a kebang ma zolma jolsa a position a pride ba ke kobol jagui kai to ni musumane aroni nang ongkhorita thangdi. Hallelujah. Praise the Lord. Tang hin mala nai di o sungsar ni jo to manai khunai kemai thangnai ja sungsar se kemanai ja sungsar se kemai thangnai hin ke sungsar ni manai khunai ke ba ka tongnai ba not possible. Hallelujah. Praise the Lord. Abuni bagi no faidi on jorawo sire sung lai siwan tebo tangi tebo sire sung na nang male oro verse 18 no kong sawo a last hour a pai thak ni zora a pai thak ni sal already sok pai kha ni sao even a zora wata mong antichrist ro kuplung nai ga antichrist to tong already a antichrist borok samungo ongkhorjak yes borong thania full power authority kre haipon ongkhorjak samungo borok ge tini kema borok a antichrist bai ta mungjagi tong soton jagai kobol jagai khyo kusar jagai lama koroi tonjago orokong sao you have heard that the antichrist is coming nang khana kana antichrist tongo hnai hai ka phaijak hnai phai tongo hnai but tamli saro and already many such antichrists have appeared from this we know that the last hour has come antichrist already sok paijak already tongo tabuk bojagawo nini ani logiwo osungsaro antichrist phainai ni sajak mani already antichrist tosu tongo jago tabu yes borong thani full authority kre haifano samong ongkhorjak khyo kusaroi bororokno lama koroi tono these people left our churches they have never really belongs with us otherwise they would have stayed with us a bororok kisa Zoda means tamo borok bai kathana naya. Borok no tam khlai tam nai borok bai hak salangai bini simingna ni nayo. Awni bagini oros seng tam nok nai di a borok ni main sinimung tamo. But you are not like that ni sao. Tangi hin male the Holy One has given you His Spirit and all of you know the truth. Nang ang ka akaitor ka thar bai ke a soi pola nini ani thani box ni rekha ja chubanai kaham hisabe abuni bagi chengke tabo kubuyo atata lolia ka atata ni sinimung tamo I'm writing to you not because you don't know norok saimanya ni ang norok no saimania and the truth but because you know the difference between truth and lie kubuy tamo tatal tamo nang saimano abuni bagi sitongo ni ojaga sawo verse 22 who is liar anyone who says that Jesus is not Christ hallelujah Jisoo Kristo no subrai hai ka ba Jisoo Kristo no bebak hnei gosiarok aborok ka a antichrist rok hallelujah tini kema barotam tama no Jesus is not enough okay Jisoo no borobin babu tonglai ba kaitor no aba hairo khnai ro kaitor babus tong ke bomabo tonglai kasi tongla na kisi sa difference thepana musungai ro or okong sawo anyone who denies the Father and the Son is the Antichrist
Mane Kristo te kaitor abo je mane abu phabbo sani halo abono je goshena na yaro abrok antichrist direct o jaga ang samani ko giabo oron sao direct anyone who denies the father and the son is an antichrist father fani fa position no je goshena na ya sajlani position no je goshena na ya srai semandi aborok against Kristo bai lenden kriya borok प्रत्येक दुनिया anyone who denies the son doesn't have the father 지수니 군디는 바보 그래 뭐 뭐노 흔히 이제 사내로 아브로브 antichrist but anyone who acknowledges the son has the father also so you must remain faithful to what you have been taught from the beginning if you do you will remain in fellowship with son and with the father himself. 아버님 bagino 그방마 꼭 두부이 파이나이 그방마 bororok 그방마 꼭 바이게 턱아이나니 bag이 파이나이 다 턱아이 작디. 증나 함작나이 까이돌 찌니 bag이 비니 성달이 사즈라나 러허카 할렐루야. 아복 구부이 따북 지수 크리스도 그 더이네 메세니 그 당의 바사만 이하걸로 주바나이 팔라나 러허카 아복 구부이 아복bag이 파 사즈라 팔라 그탈 যে বিলিভ খাইনাই পয়তো খাইনাই বনো সই কাইতনি নুখুংনি বাট ফানো পয়তো খালাইয়া যিশুনো পয়তো খালাইপু ফলানো পয়তো খালাইয়া যিশুনো পয়তো খালাইপু মানে আ অডেক মডেক থেপানাই রক আবরংনি এন্টিক্রাইস্ট রক নং তমুংনো কাইতনো পয়তো খালাইও যিশুনো ব পয়তো খালাইও ফলানো ব পয়তো খালাইও হুনকে ইউ আর ইন রাইট পজিশন তাংহিন মালা চিনি আফা চিনি কাইতর সুনা হামজাকমানি বাগৈ bini songdare sajlano borok khlai rahorka borok sumsok khlaimani ba borok angina asumsok no rujuna nango so jisu kristo rujukha bebag ruju baikha samung pairi klangai bo thaina hai kaitoni yagara yago thangai asuguikha teitam khlaikha chubanai phalano chini ani nini ani langmau rahorka tei rohoroi tam khlaikha tabuk yobo yakariya khobu khibiake bebag zorawana suno continuously tam khlaitong chubawi tongo Hallelujah. Praise the Lord. Apuni bagino faidi. Sengsar seno nasle nai. Surprise ta nangdi. Tangle chung chuk na hani borok ngkhaba sengsar sini against ngai no. Piaba kubai kokhe obose nang ang tabuk chuk na hani ngkhaba sengsani manai khni baike ta messenger di. Sengsani manai khni baike ta messenger di. Sengsani kebang ma tong thok sa thok position baike ta messenger di. Ao position hamya sengsani business khlaimani hamya buya chakri khlaimani hamya bebag no thik no tongo but nang se abo bai ta messenger di nangle kaplai position jisu bai krengai kaitoni no khunging khaba aro no tongdi nini sini mungtabu kaitor se nini sini mungtabu jisu kristo se nini sini mungtabu holy spirit se so tabu o sini mungo tongdi nang sengsani sini mung bai ke nini sini mung phunung ngata thangdi sengsar ro nang samung khlayo means abang serapsani but Jishuwa nang kerengka abang kamol bromni hallelujah praise the Lord abang ni bagin fadi seng table nailene verse seng 28 to 40 ka ba kin nogo dear children ni sao hallelujah remain in fellowship with Christ so that when he returns you will be full courage and not stink back from him in same ni sao since we know that Christ is righteous we also know that all who do what is right are God's children. Wow. Sajla. जोंनो बाहायखौ जागा सिनि मुंरो बोसा. Hallelujah. जोंनो सेलें मुनि खलायनानि बागै काइटर जिसुनो रहरिया. बोसा. आ पोजिशन आ बोसानि पोजिशन तन्नानि बागैसे. आम बागैनि सोंताम नो तमुंग नो काइटनि मुसुं जाकमा. Abo bebang ni chindo koplongkan ke aborong no kaito ni besah ni sao. Since we know that Christ is righteous. Jisu Kristo ka ak soy kahamko. Al soy sasuk zakko. We also know that all who do what is right. A Jisu kalaimani a bebang no right kaisibon caya kre. Neng abono poito kalayo tay neng bo azagaono hungkan ke you also the children kaito ni besah. Neng bo kaito ni besah. Hallelujah. Nadi, see how very much our Father loves us. He calls us His children. Busuk se
kaitor sono hamzak naidi bo sono muni hini ringyable besa hini siringo hallelujah praise the Lord tini kema borok sak sono muni ingjak layo sheleng angjak layo but saimandi nang kaitor ni besa se nang sheleng ya nang muni ya nang kaitor ni besa se kaitor nona hamzago hallelujah besa khlaida bagise bojisuno rohoro sing muni haike botok anglai sangsara kama lai komona phasingo thangai tongmani but jisuno rohorka lama snamka haina hainu khongoto phaikya bini besa khlaikya abuni bagina orotamsa chapter 3 verse 1 chapter 3 verse 1 okong sawo see how very much our father loves us 1 John chapter 3 verse 1 naidi chini kaitor sono busaka hamzaka a hamzak mongni bagina tam khlaike bosungno he calls us his children bosungno busa hni se nungsiwo bosungno busa se khlaisiwo hallelujah and that is what we are but the people who belongs to the world doesn't recognize that we are God's children because they don't know him jadi kema boro ang boro kaitor busa ang kaitor seleng se ni saw okay sungsani boro babai kan gosiwo boro kaitor busa ni gosia nang bo kaitor busa ni gosina naya jisu bai kirnan naya mono subrai hini gosina naya bakhabai poito khlanya naya busa ni position nang hamjagya nini beparabo but kaitor le busa khlanya baga jisu no rohoro kaitor ni songdari kukuk sajla sabo jisu taba a sajla ni bisingdin chingba bini busa ni position sokpai piro so abuni bagino o busa ni position taba nini ani bagai jisu no bakhabai poito khlayo subrai hini gosiwo means no saimandi nang kaitor ni busa nang kaitor ni nukuni kaitor sungno busa hni siringo but nang gosina naya hanke tab nini bepar hallelujah praise the Lord nang tomono gosina naya hanka bo nini problem abo but oro direct sawo but the people who belongs to the world je bororok sangsar bai kringjak a bororok o je kaitor busa hni khlaina mano gosina ni naya ngi manglok hni sawo it's okay nang gosina naya ka to nini bepar but kaitor lo nono busa khlaina ni bagini phayo nang se jisu je a kaitor rohormani a sajla a je khlai mani samung kaham rokno poito khade khlai a jisu christ ro nang bishas kare khlai poito khare khlai bo thimano nang poito khare khlai bo thangai basamano nang poito khare khlai tomuno khlaio hunke tomungno nang bishas khlaio hunke nang tomuno bono subrai ni gosiu hunke mathangjak bodolo nang bo a busani bodolo nang bo khobjago gosina naya hunke to teitamo khlainani okay but kaitor lo nono busha hni se nugo te busa se khlaio nang se busa hisabe tongna naya ang sangsaro so tongnai tongdi no problem verse 2 again sao dear friends we are already God's children jeng already kaitor ni busa se or engnai bo ni saya already God's children jeng already kaitor ni busa nang tomon ba khabai poito khlai subrai ni gosiwo kaitor ni nok khungon nang remain tongnai but no ang kaitor ni busa ya heart ani sangsar enough ani position enough ani rang enough ani don sampoti enough thike enough tongdi but saimandi jisuno nang bakha bai poito khlai hunke subrai ni gosiu hunke te bebhag bo khlai mana abro nang gosiu hunka ke nang kaitor ni busa hallelujah praise the Lord but he has not yet shown us what he will be like when Christ appears but we do know that we will be like him and we will see him as really is and all who have this eager expectation will keep themselves pure just he is pure wow aw sengtabu sengsaro tongko abon bagin jisu promise khlai klang bole ang phaipinai ang na phainai means tamo jungno lama khlai ra ka kaitor nukhungo molbrom tongnani bagai sing molbrom ni bagai no already chose angkha jisu christo tei je goshinai rok abono nasingi tongo expectation with a great expectation khatung khajake jisu phainai na phainai te molbrom ni bagai kaitor bai tongoinai ge kungma borok abono foolish angjago butwa tomong jago thoi nang nunyani ni hanlayo tangai jisu phaipere himana abono poito khlaya na je kaitor je samani bebang angkha so jisu phainai himam abo ko buino jisu phainai sumsok no sakak phainai po phaikya sumsok sakak langkha okay anno ani jaro singnogo sangsar ganangai tei lomnai wati phai lomkha sodomen gumran jaro singnogo thapla sarjakka okay abraham no kogromani me singnogo kubunyongkha nini nukhong go
하싱사 방때 아토크리 방때 버성나이 응캅래 까이토 제 promise 클라이머니 베박 넣은고 그 지슈보 already 파이 탕작 숨속 스카그리 클랑카 그 따북 제 스카그자그로 아제 나싱이 똥나이로나 나파이나이 아버부 꾸부이 능 나싱작 게 능고 겁작나이 알아 능스 바하이 승사로다 나 지슈오다 할렐루야 praise the Lord but or sarai sao anyone verse 6 so anyone who continues to live in him will not sin nisao 할렐루야 땅에 말에 ini kema boro sumsok mo kaise belai matter kaise khlayo borok rok kunni ketharangai manya ni sao borok rok sumsok ganang sumsok tangin ka khorakso borok ni bagai ga a sumsok na jisu phai sekak phai kya ga tabuk sekagi gi rakha jisu ga a sekagi re na jisu bai nang kerengjak da tomono kerengjak ga rokong sao anyone who continues to live with him tomong no nang jisu bai ni kerengjak te bobai no tongo hunke will not sin nang tay sumsok khlai liya kamu borok tangi saya no khlai tangi repeat khlai sumsok no male a borok ro jisu bai kerengjak a kerengjak ni bagi no a sumsok je busuk dangerous haimen ya abuni bagi abuno continue khlayo but jisu kristo bai ni kerengi tongnai ro hallelujah a jisu kristo bai no kerengi tongnai ro a borok tay sumsok no continue khlaya a sumsok no tay repeat khlaya tangi because bo jisu bai kerengjak or okong sawo anyone koroksa sik tomung no jisu bai no kerengjak te bo haiken no tongo hungke bo bai no kerengjak hungke a borok te sumsok klai liya but anyone who keeps on sinning does not know him or understand who he is but tomon continuously sumsok klai tongo chaya khai tongo repeat and repeat nang chaya klai tongo mane no saimandi maybe a borok christian hanipan gositeng but a borok jisu bai kunu lenden krei a lenden krei ni bagi no a jisu bai kunu halok krei ni bagi no bo continuously a sumsok no khlayo bo tomong no jisu bai kerengjak ka bo sumsok ko se khlaya a sumsok no bo kun repeat khlaya hallelujah borok apno gosine me borok bahan bati kan kun ra bahai ngai mai ani sau Are baba borok bahan beti genang ting no tongo o borok bahan beti genang ni sumsok no jisu susaka taba as susana be nang kerengjak dabose tomono kerengjak ngga nang saiman nai as sumsok ni bagiya nang abono menamjak nai nang abono nasle nai nang abono yakar nai nang abono ni gana phairena regla tangi man logi chubanai tongmani bagai nang balai strong ke tongi manai ba tomong no sakni musung tei nang hani christian ni kepala thewai maya amgo christian habi nai keble biko asamung sayan sayang klai tongko ang kuno ongkhoris phai me aro aba hanchi tatalse that means abo nang just bumung simisi theinawo nang soisoi kristo bai kerengmani krei but elamago sarai sao tomong kristo bai khoroksa se kerengke a borok ketalongo ketal mane ketalno arte kun nen dak krei hallelujah but kamu borok gosina na ya bono taitam khlaya ni gosina na ya hanke but je gosina borok ni bagino hallelujah praise the Lord abuni bagino faidi angas kebang to share khanya thanglak tangi himale chini sengpal ke physically bahino fellowship khlaile ne kaiton kok sreng laine oro narawai tong thayano sengolo di sok paijak barato somoyo chini service yengnai okay norok kuthum phaibedi jotono je muchungnai rok kaiton kok ani langmau nango okay live ti rok ba kaham ke mokhang lai siklai sirengi man laya ba so jeman sak ang narok no kisa ya faro kaitor je dagi tino so apuni pakino o je kogrok belai khan nangmani tangmal tini kema borok kelai sa sengsar bai message jago kisisa tamnai ok supungna bagai borok message jago kisisa samung sana ni bagai borok message jago o sengsaro kaisa step bebak jara no message jagi tonglayo tangla sengsano hamjak layo sengsani position no hamjak layo sengsani mane khni no hamjak layo nang tomono hamjak nani musung ke kaitor sa hamjak di tangmale nono hamjak nai kaitor si sengsaria sengsar nono na naslero sengsar nono buthana sa nai tongo sengsar nono sokomona sa nai tongo sengsar le bai thangse komona jatba a komona jatno sung hamjak tongo mane tamba nangbo komona thangi tongo piaba tongplaine sabo kaitorse ak tongplaine kaitor nono tam khenuk hamjago a hamjakman bagin tam khlaika jishuno rohorka taba a jishu sokpai moi tamka ninani ka hamungka a jishu bai kerengnai rok sabo kaitone busa tomono nang jishuni bai kerengjak mane kaitone busa mane tam gothar borok tei kundino monak mau tei kerengya so nang ang tabo kaitone nukungni kaitone busa phari tongthoknani jora khapang srangnani jora se sengsar tomono nasle rohunke nono nang saimandi nang kethar positiono nang jisu bai kerengjak nang kaitoni nukungni tangi hinmale seng jisu kristo no bo obahageno nugo bole hamjagai phaimani se phiaba tam nokha sengsar bono bothari khibika same
nang ang bahai na tabo hamzak mo tongo aje nono joli nai bo nang hamzak di nono nasle nai bo nang hamzak di nono saya sanai bono bo nang hamzak di continuously hamzak di thangdi but saiman di nang hamzak pona a borong nono hamzak pigilak bo nono nasle nai joli nai bthana nai nai kabang ma ariu ki mane kebengi nono ari ingi basa fainai it's okay chini hamzak thai sing hamzak thangnai sungsar kamanai jat oro tamni bagile sing o sungsarni faisingo tamnai kabangma je mana musung mani sungsani kabangma je position aborong no tile sing ta sa khadung khajangnani ba kamai thanai jat tabuk je tongmani satisfied tongdi abo baino but chini molbrum ni langma kai torose hallelujah praise the lord so anga sa kolog logrona thanglaka aso nung siteng khaklayu ke maganangle engliana khanamani bai profit leng kana te man kana buzi kana so tebo yes ang tebo kai ton ko nango tomono nang gana gini khumlung ni gana gini tongong ke faidi naroi tong thai top floor tini bohaino service tongo tini musung kaprai ke kai ton kok surang lainai but saimandi kai to sungno hamzago kai to sungno sheleng sanamia busasa sanamo hake a tong phai nai jat kai tor a kathang kai tor a phan ganang kai tor a kai tor sunni babu hungke kirina da nangno nangya sundruna nangno nangya ambage na psalm number 46 verse 1 sung nugo kai torun khachini tong thai kai torun khachini phan takiridi phan bo kai tor nok thai bo kai tor bebak se kai tor ke batangli kirina ni ba kirijak nai ozora kai tor bosa sanam ka ba tong thok nani se nangke jesek pano o sungsar ari ingi pano problem pan create khaiten afrobo muning tongdi tang malai joto problem o sungsar ap srapsani bagisi kamai thangmai nei but nang angle jisu bai kerangmani bagai molbrum ningkha a molbrum ni langma abosu important molbrum ma bujinamle lekhai maya ja uncountable abahai life hallelujah so 2-3 বছর ni problem o 25-26 বছর ni problem 50-60 বছর ni problem abron tei ning herak tangjak de nini life tabu jisu bai kerangai molbrum ningkha aboni bagisi tongthuk di